Arutwo na andu ethĩ gatagatĩ ka mĩaka 8 o nginya 18 kuma kaunti ya Kwale na maraheo mathomo ma mĩikarĩre mĩega nĩguo gwĩthemana kũingĩra ikundi-inĩ cia ũmaramari. Mathomo maya maraheanwo kũhĩtũkĩra mĩthako ngũrani na maratabanio nĩ gĩkundi gĩa Samba Sports Youth agenda na matanya ma kũmathomithia mĩtugo ya ũikarania mwega matũra-inĩ. Makĩaria kuma itũra-inĩ rĩa Makongeni kũrĩa tabarĩra ĩyo ĩratwarithio na mbere, arũgamĩrĩri a mathomo maya maugĩte marathomithia akana marathomithia airĩtu hamwe na anake arĩa me ũgwati-inĩ wa kũingĩra ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia na ikundi itarĩ njĩtĩkĩrie kana njĩkĩrĩre mĩkana. Shared Futures Project ni mradi wenye unadhaminiwa na dona kutoka Netherlands ama Uholanzi, waitwa Kaki Nakti, yani Church in Action. Both wasichana na wavulana tunawafanyia intervention tofauti tofauti. Hawa vijana huwa tunawachukua katika madrasas, churches na hata community. Tunawaleta pamoja, wanacheza michezo kwa sababu tuna believe kwa vijana wakifanya michezo huwa wana lose enough. Ni rahisi kuwahamasisha kwa sababu huwa wametoka kucheza mchezo, watakuwa wako na ile attention wakati tunawahamasisha. Sababu hasa hapa kwetu Makongeni tunashukuru sana kupata hii nafasi kwa sababu Makongeni ni kijiji ama village ambayo imetambulika sana kwa mambo mabaya kama vile ulawiti, unyanyasaji wa watoto. Vitu vingi sana vimetokea hapa Makongeni. Na leo hii watu wa Samba Sports ni washukuru kwa sababu wamekuja kuelimisha vijana wetu, kwa sababu hapa kwetu kuna changamoto nyingi sana zina face hao vijana wetu. Ukiendelea huko mbele utaleta mwangaza kwa watoto, watajulikana hapa na mahali pengine pia. Wakati wale wenye wamekuja kuona watoto wakicheza, kuna wengine wataona, watawataka tena